Khublai jan med ye pi wa ro ki pralok ne ga jan med ki Khubor wa Thymme hapoh ga Jaintia Hills yong I da wan ra bian chapi da kapna news this nyau bha ye subscribe your new channel we press how to bell khnang wa yok ten cho pi yo ye ki Khubor the tons dang e ki Khubor kam chibenta ka hukum udisi ka West Jaintia Hills district wo wai arpau person ki dukan wa em hayaw musiang yaw chor yaw chiep yaw sen right wa yaw Thymme la thalabo ha kasngi Monday Wednesday wa kasngi Friday day wa bot da kapali Nailiang ka dorbar chnong tampang yaw musiang juai dalai bia ko da ki number iwi arle so sanru ha ki dukan heiwa ki number uwi wa u number so uwai ki ha kasngi Monday u number r wa u number sanwan uwai ki ha kasngi Wednesday kat wa ya u number le wa u number ruwan uwai ki ha kasngi Friday Teka dorbar chnong da kentu ko ya ki tri dukan wo snyau bha ubot ranti katkam wadabo wei wo wai dukan katkam kasngi wato wai katkam wadatho ha kitai ki number khnang wa ikam uman iwalai bai larti yolait umi iwan iklumar ka Jaintia student movement chermang unit hapoh iya khmat u president u secretary wa ki wi ki dokot dalai yarap ki da ukho cha ki lephang rutli ki manyung ka chermang West Jaintia Hills district ki waduna iyo ila hapoh ka chnong ki wato hok uyo yete yarap ka sen da ongko waneni chaprang dautho ko ya kilat wakamon uye uyarap cho cha ki wiwan ki manyung wa ki chnong ka KSU Namdong area unit nin kasngi da yarap ko da ukho udai wa ipniang bam cha ki manyung waduk hanam dong bi wa hamuk nang kam chi benta wo ya karchan lang ya ki para mensen hakam ini por wa em kam jing yarap ki ha ka jo kasngi ki artli ki chnat kre kam yong ka KSU ki wa em hakhapot Assam wa kantup ya ka khangduli changyer unit wa ka la pangap unit dalai yarap ki da ukho udai wa ipniang bam cha ki manyung waduk ha kachnong khangduli wa ha kachnong lapangap wei ha kaju kasngi kamokjat unit da ko da udai ukho wa ipning bam cha ki manyung waduk ha katia wadep ka KSU yoksi unit da snyau bha ko da ki PPE cha ki yoksi 5 wa he neibenta wo yo upanem kam ha ka ambulance yong kachnong Neida wa ki du kawihi ka ambulance hapoh kachnong wei kani ka klam da panchem ko ye ya ki wa ya khmat yong kachnong open kre kam ya ka te ka ambulance neite idaw hap thet ki ya ki PPE khamtam hawakit ki ya ki bru wa yo kjut COVID-19 kaste nin kasngi da ujor ko ha udisi ka West Jaintia Hills percha ya ki pulit ka juai police station hei wayato wa ile bor ki ya ki wadai jhor hayaw musiang juai ha ka tu ka khat phra tarik wei da kne ki ya ki jhor wa ki so na ki wadai da thap ki hapoh ka kari yong ki weim tip le chewon bo ki yaki ka sen da ongko wa wandai ki bru kamte ya ki mar neida womyo sa de ki wada chem chitom ki wa em ikhangsbak wei ini ile ki pulit daman iwayo saram wei iwam ye updiang hajrong ite ijingjia waro kaste dadawa ko ya kabai lutsan chaki wadai jhor ki wado ya ki mar yong ki wei wopen chitom ya kini ki pulit da ong kole wakam heni ipor da yo luti I wo em jingsnyau ki pulit ya ki wachem chitom hnrei ini waro da doi ye chania ki pajba haki u president ka Cleariat Block Congress Committee uma Debor Misat Uwaman le kam uwi na kiwakre monsnyau bha ha East Jaintia Hills District uwa da jo yarap bha cha ka imlang salang da biang o yakikti yarap cha ki manyung mansem ki wado tam wa ki wa emkam jan ye yarap ha ini ilai yarap da cha ki artli ki manyung mansem yong ka kong ngai dakhar wa uma swil dakhar na kachnong musnyang he ka kong ngai dakhar to ka wat ko ha ka kti tidiang katwa uma swil dakharwan to uwado ya ka kjat timun da yarap cha kini ki artli ki manyung da ukho chichuria usala upiat chini blo wa kiwide tega tu upoiban chiki Khubor wa khaddo yong ka kjut COVID-19 hapoh ka Jaintia Hills yong in negasgi
ki we yo thme hapo ka ar phau so gan ta de em ki san phau prangut kat ya ki wada chaj wan hapo ka ar phau so gan ta de em ki nru phau san ngut temut da bon de ki wa chaj ye ki we yo thme telade klam wani heliang ki wada khlat daman ko khubor rusnyau suk nei bham em waklat wi wetle telade klam wani jari district nagite ki we yo thme san phau prangut naka east Jaintia hills de em prangut naka west Jaintia hills de em san phau ngut telade klam wani neliang ki wada chaj nagani kjut nru phau san ngut naka east Jaintia hills de em khat wi ngut naka west Jaintia hills de em san phau so ngut te kam wada dep ongon tu la de klam heliang ki wayap mem waklat uwi wetle mo te la de klam wani hawaro na do wasdang gani kjut hapo ka Jaintia hills yong I hado negasngi waro hi ki wayo de em ki so hajan ruspa le phau nyangut la de klam wani wi ki wada light ne ki wada chaj nagani kjut de em ki le hajar praspa khande phau prangut katwa yi ki wada khlat wan hado negasngi waro de em ki pra phau angut te ya ki wadang em yegani kjut ne ki wadang em hapo ka jing sumar de em ki nrus pa san phau nyangut te kini don hi ki khubor wa thame ne gasngi kwa wan ra chapi khubor po jo kut e kublai phi waro snya bhai subscribe your new channel khnang wa yop ten cho phi yo ki khubor